Galasane canet sadjaruning midabdabin pemargin Rahina Kuningan ngawinang krama ring Bali akeh numbas sarana upekara. Perindekan sekadesa punika sane akeh kepanggihin ring pungkuran puniki. Akeh krama sane rawuh ring toko sarana upekara sajroning numbas piranti upacara sane kebuatan ring pemargin Rahina Kuningan sekadi celanggi dar tamiang tebog endongan widen sampian gantong. Padikan punika nyinayang jening krama akian milih numbas sarana upekara sayang ring mekarya ring jero soang-soang. Sidetunggal krama sane metumbasan ring pasar Batu Kandik dan pasar Kadek Sukarni Mawasang. Sejroning midabdabin pemargin Rahina Kuningan ipun wantah numbas sarana upekara sandukan kebande antuk galah ipun ia deston wentan talar sane kekaryanin pereragan. Lebih simpel gini jika waktu. Pakai numbas bu? Cuma segini kan. Berapa nih kok? Maunya ambil 20. Tamiang sedang napi menten yang dibeli bu? Tamiang mungkin sampean ganteng ampun bikin. Pedagang di Jahitan Wayan Sumiati Mawasang ring penyajian Kuningan ipun sapun kantos ngadol satak jejahitan. Adol-adolanipun sekadi celanggi dar tamiang tebog endongan wiyadin sampian gantung gadol saking si rupiah kantos kali tali asike. Besar napi yang paling banyak dibeli? Oh, saya rendongan. Rendongan gitu? Tamiang. Tamiang. Sampian gantung. Kalau tamiang ibu jual berapa nih ke persatuannya? Kalau niki, ecelnya 2.000. Kalau endongan niki? Rendongan niki. Udah ke satuannya bu? Satuannya 2.000. Saya ring Rahina Galungan, jejahitan sane kebuatan ring Rahina Kuningan mejantan kekantenang akehan. Indrawan Bal TV.